Émission spéciale, ça se dit bien dit. Fandaharagna ça se dit bien dit fa magnano mbola tsara tsika jiaby za afaka stapaka ty fandaharagna ty sabotsy ny andro manambahiny atsika ato Wendy Catalina hivahito amin'ny fandaharantsika fa elaela izy nivolagny nandalo ato fa zo izy disponible manam-potoagna andeha maly fagnotaniana atsika jiaby ke afaky miarahaba ny Wendy atsika na eky nivahiny ato amin'ity fandaharagna ty. Ya, nahabarare jiaby aveka miarahaba atsika jiaby zay mizaha. Fagnotaniana za magnetikitika ny maro azo marigny Wendy zegny olaveza zo ty agnaragna firy taogno raha loatra ka azo fantarigny. Tegna nahako zegny raha koa tsy marary Wendy Catalina. Dia za avy any Suisse. Dia enina ambin'ny folo taogno. Mbola mianatra sa karakory? Ya, mbola mianatra. Mbola mianatra? Azo fantarigny klasy firy? Terminale. Terminale, d'accord. Mipetraka Antananarivo, iny raha tegna mipetrahana ty Antananarivo aty. Raha antony avy anao mipetraka ty Antananarivo fa tsy haintsino mipetraka ohatra. Raha ty voalohany nipetrarako teto malôha tamin'ny taogno lasa. Ia, za nianatra teto. Dia fitavela eto. Bon, efa zegny fiainana jiaby. Ia. Oui, anao mbola mianatra nefa magnano koa la musique. Tsy manahirana anao ndraiky fianaragnanao ve la musique satria tournée lava andeha ry andeha ty nefa l'école tsy maintsy atao. Manao akory ahafahanao migérer raha izy iny? Akory? Tao sarotra, tsy sarotra. Akeke fô. Non, fa mahita hoe anao concentré anao amin'ny fianaragnanao hoe io ny raha zegny, io ny hira. Ia, des fois mo concentré, des fois. Anao zay tsofa tapakevitra tsofa tsy hagnajanona l'école. Va tsy tapakevitra. Basta tapakevitra hagnajanona l'école. Bon, nanomboka eka ny Wendy nanomboka ny hira. Za Ino tonga anao hoe nanapa-kevitra fa hihira za? Za dia voalohany malôha za fa tsy hamihiry e. Avy ty tamin'izay ndraiky mamako. Izy voalohany malôha izy nivolagna taminahy dia nisy hira zay dia tamin'izay ny natao prise vocale. Dia avy ela zay taovy clip za tsy hitinahy fa taovy clip za tsy hitinahy fa raha forcény za ty tamin'izay nagnano. Namanao zay forcény nagnano clip io? Ia. Ino hira zegny? Hirana voalohany iza iala. Ia. Dia izy avy amin'izay dia karaha mila. Karaha tianao raha io dia manjary hita mamo. Ia. Fianakavianareo fa misy olo mihira sa manao akory sa anao vao samban'olo mihira? Tsy haiko nataloha tanisy fô za tsy mahay donc za. Anao voalohany? Donc. Anareo chinois sa arabo sa japonais sa ino? Za tsisy liny chinois dia. Tsisy? Tsisy. Fa misoarinao karakaraha io ino zegny karaha zany nareo olo baka ary fô nampapanao ty chinois raha karakaraha zegny? Fa lavidavitra. Tsisy chinois ndraiky edy e. Fô fa lavidavitra fô tsisy chinois fô ndraiky. Firy anareo ray tampo? Anareo jiaby kibo raiky zegny? Aroa. Aroa? Aiza zany raiky raiky? Araiky ala Réunion. Réunion, à la Réunion hein? Ia. Dia avelo zay roa fô. Nareo roy fogna? Ia. Nareo zay paparaiky maraiky? Zay tsy paparaiky fô maraiky. Maraiky fogna nareo roy. Bon. Wendy, azao koa manao hira jiaby? Manatra hira naka? Maro olo miara-miasa aminahy e. Maro feky. Maro, dika zegny anao zegny tsy manao hira anao fa olo zegny presque magname ty ataova sa manao akory? Ia, presque magnano zegny izy. Mividy am'izay fotoagna zay sa olo mahita hoe ty mety aminao hira ty dia fa magnano? Misy vidina. Misy vidina? Misy ndraiky zay-kato fô. Nareo aty fo zegny magnano izy. Anao misy manager? Mamako manager. Azao manao nanao resaka ny fanaovana clip fanaovana raha jiaby zegny Mamako. Izy aby magnano raha jiaby? Manao akory fitanao la musique? Tena mety avelogno sasa aminao zay ty mbola la vie en tant que jeune etsiketsika fô mbola hazo ihany fa araikitra ty hoe sa manao akory? Sa manao akory? Aminahy kedy malôha izy tsy tady vola dia tsy haiko amin'izay. Mba tsy tady vola zay fiheveranao? Ia. Mba tsy haiko tady vola. Fa mahazo vola ndraiky anao aminany matsafa misy Ia, mampidry bola.
Fa tsisy. Avy tanareo magnano fianareo magnifatrano ty magnano jiaby aloha mozika io. Ah ouais. D'accord. Bon, agnatin'ny fotoana eto manao tsy eto. Ndraiky malova anao mama fa manajery anao, mama fa magnampy za. Azao zay mba mekadrenao eto zegny amin'ny fagnanaovana la mozika io. David. Azao David zay. Adi. Copain. Copainao i David. Mba hiarasaka la mozika zay David zao Yeah. Izy miarasaka la mozika, izy mekadrenao zegny. Tsy manahirana ve sady copain mekadre io tsao hagnaraka anao mandeha ry David avy agny mamaragny na magnino. Tsisy. Andro boka vereo tsaka magny tsara na amin'ny scène ry mitsabotsabotra imarambanga. Tsisy problème karaha zegny anao. Ianao ndraiky David zegny miaraka karaha ty fa sa hoe efa boka amin'ny ray aman-dreny na fanahiny raha karaha fiaranareo ry. Fa fiancé ve ianao ndraiky David sa manao karakory? Efa tsy fiancé ndraiky fô, fa ino ray aman-dreny fô. Efa io zegny novadinao sa sambala izy tsy zahafa? Tsy. Ndraiky tsy hainao. Afa izy zay malo. Efa izy malao akendriky, manao pahitagny hafa. Tsy mandry pahitagny hafa. Fa io fô? Ah d'accord. Ino zay karakory zegny izy ny Wendy? Genre lehilahy tegna matetitetry anao karakory? Ia. Non, io oui, no raha karaha zegny anao mety hitana mahafinaritra za mahita raha karaha zegny zegny. Olo jiaby asa manana zavatra tianao manjary. Chocolat. Chocolat. Aplavala amin'igny. D'accord. Ok. Wendy, hatria zegny ny niveau tianao tratrariny amin'ny kabaron'ny la mozika ty. Misy hoe niveau tianao tratrariny sa hoe comme si anao mihira anao mandeha magnano raha tianao fa tsisy objectif tianao tratrariny ndraiky andro. Tsy haiko malôha fô. Dre za mbola tsy haiko edy fô na za mbola tsy haiko fô ia mamako ndraiky tsy maheky za hijano fô za ty voly za misy ty. Ino antony mahatonga anao hoe ty voly anao? Tsy à l'aise anao sa hoe hitanao hoe mandreraka anao le raha sa mankory? Tsy mandreraka e. Edy izy tsy mandreraka fô. Tsy haiko. Tsy haiko e. Avy ohatra Non, misy za. antony baka anao hoe za nakajo aminazy tena tsy haiko karakara. Ndraiky edy avy matetika ohatra zaka dila tia miboaboaka magnan'igny raha de ohatra mandeha miboaka igny za amizay za tena tia mandihy za amizay raison de za amizay tsy à l'aise. Zany hoe tsy afaka magnano fiainanao taloha zegny agnatin'ny tontolon'ny canto. Bon, manakay fiheveranao anao zao tegna isan'ny artiste mba fa malaza sa hoe mba manomboka miakatra? Miakatra mbola tsy malaza. Bon, John-Bill Voatora. Hitan'olo maro fa à l'aise be anao tagnatin'ny clip. Ary tegna maro mivolagna hoe actrice be izy mihetsiketsika be à l'aise izy amihira ty. Voalohany azovinao tra hira. Fayo. Fayon izy fatampy Fayon ta hira iny fa anao sady diny. Ia. Izy nagnatona anao. Ia. Izy nipropose za izy de Fa tsy nanihira anao nagnano hira araka taminazy, nagnano featuring araka taminazy. Tsy nagnino. Ano ndraiky zay tsy de sasarotigny ny fanaovana featuring araka taminazy fa zay kofa miaraka hira asa ndraiky nagnano. Ia. Za tsy sarotigny. D'accord. Misy olo mahita anao hoe clipnao agny amin'ny Vevozy tsy haiko ino Vevozy igny. Resaka misy clip américain miboaka amin'ny zavatra. Chaîne YouTube américaine zany io e. Vevo hitan'olo agny clipnao. Akoa nahitana loboany nahitana clipnao na avy amin'ny zavatra io. Tsy hitanao? Tsy anao? Anao misy volagn'olo hitan'olo agny. Nagnino clip io na avy agny? Finisy fiara-miasa ve sa ino? Tsisy zay fô. Izy misy antenena zay izy na izy fô tsy haiko. Tsy antara be fa laha efa navy agny. D'accord. Bon, question sasatra valiana direct edy e. Fa valianao fogna. Aloha zay mahita anao mihira jiaby zegny karaha olo efa mana expérience be amin'ny resaka fiarahana amin'olo. Satria amin'ny mihiranao na amin'ny texte anao sy ny tariny. Efa nanomboka tamin'ny firy ve nanomboka sipasipa Wendy? Anao zao 16 ans. Anao zao 16 ans. Vous êtes là. Vitsela io bien il y a 2 mois ça il y a 2 ans. Pas 2 mois. Non, ni bien. Il fait 2 ans na magnano zegny de. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a.
Non, non tao zay nanao ndraiky David zay fa taogna araiky ohatra talohan'zay Ia. fa azonao zegny Ia. mety fa 2 ans eo e. 2 ans karaha io. D'accord. Azonao misafidy lamba ataonao iny na Lamba ataoko? lamba ataonao anao tompony fa samy misy mampiaka akanjo Igny ndraiky za tompony fogna. ny maquillage sy ny tariny Ia. tany sy ny tariny tompony fô. Za tompony. Misy olay tananao misy pila lenao tahaka sa mankory manao ny sanjinao hoe na veriverana hoe matetiky sanjin'izay sa hoe kofa lamba hitanao lamaody anao fa magnano. Ia. Edy izy lamaody edy e. Ohatra tiako fô misy ndraiky izy lamaody fô tsy magnavana ndraiky tsy ataoko. Misy koa ny raha lamaody ataoko. No azonao artiste gasy mba tegna mahafinaritra anao. Tena hoe efa tsy za artiste tena ny filana ny feony ohatra. Lalasa. Na lana viavy zay samy misy safidy na mahafinaritra ny feony ino ohatran'izay. Raha voalohany tiako izy surtout feonazy ilay tsy foiny madimaty Mhm. takeo avy dadily maromaro feky maromaro Raha vazaha. Artiste velona. bazaha Fa hira zegny zay tianao zegny anao fa mahafinaritra anao. Bon, amin'ny resaka ino koa ma zany hoe scène. Efa nekatra scène fa firy zay hatreto hoe ohatra azonao isaka fa tahita tany mba fanekaranao tsy hatratra zay. Ry nekatra scène anao kaka. le taolako efa imbiry sa efa Zay tany hoe mba tany naventiventy zany mba naventiventy tare amizany fa nekatra zao spibo ohatra na fa Ie. na fa tany karaha zay. za defy tamin'ny jointure edy Ie. le teto foa jointure le tamin'ny tantanora zay le tany semestre avy Ivelany tany ohatra. tany Sibe Antsifa Zakatao Berger Ambanja Andivibe Mivorano de Savaza ankoatran'ny vela Raha ta ivelany Madagasikara. za mbola sarisary fô amin'ny samedi ino levy nakandraky bartely amin'ny Chivanetna l'avenir de voasamboky tena amin'ny amin'ny sakay Fa ndraiky fa miboaka taloha zay fa miboaka Madagasikara. Zay zao samba miboaka Madagasikara samba mandeha. Fa miboaka mivaky visa. Tsy refusé karaha misantana aloha. za tsy la vie Tsy refusé fa za. Visa za. Bon d'accord. Ok. Misy raha vaovao miboaka atao. Any raha vaovao karaha zay misy sakitry aya afa vita aby rehefa Rehefa hatramy clip. non clip ndraiky mbola tsy vita tokony tournage aby za io fô de io lavitra mbola fila manaboaky raha avadra fa izy tokony efa iboaka za fa nivoarana amin'ny semaine ty tokony iboaka Manakory fahitanao lamoziky tatato. Raha voavarina tamin'ny lamoziky taloha aloha. Comparaison-draha ataonao zegny. Na henan-jala lamoziky sa na vary an-davaka sa na koa sa hoe lefa fo e. Zay tany amitsahana amin'ny fahitanao azy. tsy haiko izy ky sary tsy misy manjary misy tsy manjary D'accord. Magnaraka fandaharana antsika. Ino zay mba hafitranao ho an'ny mpankafy anao aty? tohiza fô zegny fankafizana le za zegny fô za zegny iezaka zegny hanaboaka vokatra tsara zegny mbo ampitombo fitiavana le za zegny fô Eny azy tompoko lazy tompoko vavy tapitra hatreo ny fandaranantsika ataoko fanafapoantsika ny koragnany arantsika tamin'ny artiste zay kafizitsika tanora jiaby io Wendy Catalina tamin'ity andra niany ty mampagnategna koa zay fa amin'ny herinandro toy izao tsika hitondra olo hafa artiste hafa izay kafizitsika jiaby agny. Eto koa amin'ny famarangana misaotra ny boutique Justine Tsaralamba eto 67 hectares fiadiratra Madagasikara tsy mitsatra manogna ny fandaranantsika metraka veloma andrapitafa amin'ny herinandro toy izao tsika mitondra artiste hafa kafizinareo veloma tompoko.
Émission spéciale, ça se dit bien dit.